turabaramukije tunabahaye kaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turi tariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2021, akaba rero ari wa munsi ngaruka mwaka kuva 2004 ubwo twibuka abacu bazize uko baremwe aho bari mu nkambi ya Gatumba mu gihugu cy'u Burundi. Rero ngira ngo muratumenyereye abari ahangaha, nje nitwa Ndakize Olivier Papa Legend, Fabrice Dubois Papa Legend, Rugeyo David Papa Legend. Tukaba turi timu y'abantu bane. Suleiman cyangwa se Ndanyuzwe Felix akaba adahari kubw'impamvu zutuze. Rero twaje kubaganiriza cyangwa se kubataramira. Reka duhere ku rukoronge tumubaze uko uyu munsi awubona muri we. urukoronge wa yes. Turamukije abakunzi ba Minembo TV ya nk'uko mubibona ahangaha turi Gidora 45 kuri release, aho twaje ahangaha nk'uko mubizi ni ku munsi wahariwe kwibuka abacu bazize uko baremwe. Tango skandale yabaye 2004 mu Gatumba, tariki ndango ni 13. Hanyuma muri urwo rwego Papa Legend twaje kwifatanya n'abandi. Yes, ku kibazo Olivier yaravuze ya abantu benshi bagenda bazi filime twagiye dukora, yarambajije ku rukoronge. Rukoronge nimwe muri filime zacu abantu benshi bagiye bamenya, zigaragaza uburyo amwe mu magambo y'ikinyamurenge tukavuga ngo se nimba umuntu ashobora kwita umuntu sheri, ashobora kwita umuntu shushu n'amazina nkayo, natwe mu kinyamurenge dufite nk'andi magambo twokoresha ko tuvuga ngo mwita cyangwa se imbombo. Urumva ni amagambo y'ikinyamurenge aba atandukanye meza umuntu yonakoresha. Rero ndango ni nk'ibyo ngibyo. Hanyuma wenda narasoza tuboneraho guhereza pole ubwoko muri rusange n'umuryango mugari w'abanyamurenge aho bari kubw'ibi byago byagwiriye ubwoko, tunaboneraho kubabwira ngo duharanire kwibuka kandi twiyubaka kugira ngo turusheho gukomera muri ibi byago twaciyemo. Murakoze. Ntabwo twabije cyangwa se ngo duzijacu tuse nk'abayirengagije. Uyu ni umunsi wo kwibuka abacu bazize uko bavutse mu gihugu cy'u Burundi nk'uko twatangiye tubibabwira. Natwe rero tukaba muri timu imwe igize iri hano mu gihugu cya Kenya, tukaba twaje kwifatanya n'abacu. Ngira ngo murabona ko ari umukara wiganjemo. Bwana Rugeyo, ngira ngo nawe ugiye uvuga kuri uyu munsi kuko twese no kwibuka abacu bazize uko bavutse. Murakoze cyane. Nkuko mubibona nyine twese twaje kwifatanya n'abacu. Uyu munsi biza bigora nko kuvuga cyane, ariko nta kundi tugomba kubyakira ibyatubayeho, nta ruhare twabigizemo. Tugomba kubyakira twihanganisha abanyamurenge aho bari hose muri rusange kuri uyu munsi, nubwo bitaba byoroshye ariko bigomba kuba kugira ngo abantu bazozabibona bazirikana ibyabaye ku buryo bitazongera kubaho. Murakoze cyane. Ngira ngo ibi ngibi ni biba bikomereye abanyamurenge bose muri rusange aho bari, haba mu Rwanda, muri Kenya, Canada, Amerika, Australia, ndetse ahantu hose hari umunyamurenge. Izi tariki ziba zimureba kuko ni umunsi ubugoye kuri twebwe. Hari abarokotse babiciyemo babibonye, natwe abenshi twagiye tubibona kuko icyo gihe twari abantu bafite ubwenge tuzi ko ibi ni iciza. Ushobora kubona ko umuntu yapfuye, umuntu arwaye, umuntu yagize ikibazo kiniki, ariko mu by'ukuri abanyamurenge aho bari pole, natwe turimo mukomere kandi mushikame. Hari icizere kuko igiti cyatemwe cyongera igashibuka kikagira andi mashami, imbuto zikera, abantu bagaca bakarya, ubuzima bugakomeza. Rero abanyamurenge aho muri mwese turabihanganishije, mukomere, hari ubundi buzima. Wenda dusoza reka tubwire ikintu tubwira abantu. Tugana ku musozo n'ubundi nta kuja kure, ni muri wa muje wo kwihanganisha ubwoko no guhereza pole abantu, kandi dukomeza kuzirikana uyu munsi ni umunsi w'amateka, kandi kurya amateka azadufasha kugira ngo twiyubake ndetse tunakumire n'ikindi kintu cazaba mu bindi bihe wenda byozoza, kubera ko amateka ni ikintu
gihora kigaruka ibyo ngibyo bigafata abantu guhora bazirikana. Rero dushishikariza buri munyamurenge wese, buri muntu wese aho ari, kugira ngo ijwi ryawe ufite muco ukora cyose nk'uko natwe turi ahangaha, kugira ngo dusenyere umugozi umwe, dufatane urunana, kugira ngo ijwi ryawe n'ijwi ryanjye hari aho ryogera, nanje hari aho iryanje ryogera, kugira ngo twamagane niba nuvuga ngo uru rwango rudafite icyo rwubaka mu bantu, rudafite ikintu kizima rwungura abantu, ahubwo kugira ngo duharanire ubumwe nibwo bwiza, tutitaye ngo ubwoko ngo aba ni abangaba ni abangaba, kubera ko iyo umuntu agiye kuzira uko yavutse uwo ari we niki, ntabwo ari ibintu bikwiye ku kiremwa muntu. Rero tugana ku musozo, dukomeze kwihangana kandi duharanira gukomeza gukora ubuvugizi buri muntu aho ari, amahanga even n'aho turi, nk'uko turi muri Kenya, kugira ngo dushishikarize abantu na buri wese ufite ijwi rishobora kugera kure. Habe nubwo kugeza ubu ngubu ubwoko buracarenganwa, turacatotezwa. Rero nta mpamvu yo guhagarara, ni homework, ni devoir yanje nawe, kugira ngo dukomeze gukora ubuvugizi, dusaba amahanga n'abandi bose bireba, kugira ngo badufashe ibiri kubera iwacu, even natwe ubwacu tutisize, mu byo ushoboye, mu cyo ushobora gukora, kugira ngo dukomeze gutera iyo ntambwe muri urwo rugendo rwo gufatana mu mugongo. Rero tugana ku musozo, dushishikariza abakunzi ba Papa Legend, nk'uko bari babizi, channel yacu yagize ikibazo ivaho iba reported, so twafunguye channel nshasha. Kuri wari warakoze subscribe, wenda utari mu kubona projet, wajyaho ugakora subscribe, and then iyi turiho n'Iminembwe TV nayo utarakora subscribe wakora subscribe, hanyuma ugakomeza kwakira ibiganiro byiza kandi byubaka. Murakoze cyane. Wenda nawe gira ijambo rimwe uvuga dusoza. Murakoze cyane. Ijambo mvuga dusoza ni ukubwira abanyamurenge dukomeze kwibuka, twiyubaka, turebe future. Ibyahise byarabaye, tugomba kubizirikana, n'amateka, ntaho dushobora kubihungira, ni ibyacu, ariko nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda, tugomba kwibuka twiyubaka. Murakoze cyane. Nanje sinja kure y'ibyo bagenzi banje bavuze, ngira ngo abafana bacu murabizi ko channel yacu yagize ikibazo, ariko koko nimba uri umufana wa Papa Legend TV, genda usubire kore subscribe kuri channel ni nshyashya twafunguye, kugira ngo ukomeze ubone ibyo tubagezaho. Iyi ni Iminembwe TV turiho, hanyuma tunabona no gusuhuza CEO aho uri, turakuramukije cyane, Brother King Johnny. Ubwo rero naho ubutaha Imana ikomeze barinde kandi ikomeze ibiyegereze, mukomeze musenge mu bihe turimo, kandi mukomeze mwiyegereze Imana. Umuntu yo kuva ariko Imana ntiyo kuvaho, umuryango wo kureka ariko Imana ntiyo kuvaho, ibintu byose ubura nabyo bibi abantu bo kuvaho ariko Imana ntiyo kuvaho. Amasengesho imbere, duharanira icaduteza imbere. Murakoze kandi mugire ibihe byiza. Ciao ciao.